Yagni benta jongga kubor la OneRSP daga fatafat online shopping store. Ka jingyalang apeng kibor badai pek katanak akot kia bat kibor sinong nakin rukli sinong baju late sumar morung keneng PC ringkat ka jingdon lang OMLA bat MDC ka morung keneng kalarai ban penken ria no ya ka jaka jing sumar nongpang naka yeng ka barim syak bat mai. Hagani ka jingyalang baladon lang ki doktor ka PC 8 pau ya ki jing ki babon bakani ka jaka sumar ka kando. Habekran bat ka rikhasu channel usodar ka morung keneng uba pita lawai ulapan pau ba dohun ya karai nakani ka jingyalang namar ba ka PC kadang dan bun ki jing kam bat khamtam bau kwa ban kentiu kadan no ya ka PC syaka si Long ki klung budang sukan tiak lang we buru barang ba bon pang tu ting ong bade bendan separate room for matan ruwa to ida belong ha ta pam khnang ba ibru ken light nang jing ma ha suka cingka sui ta ka di ka bang bu ikreman ba po si benai ba kani ka urlong nak mata benai adis la ki don ki kam ka ba po si benai kim la ban le hari ki sai ni jing thok ka sai ka dau kam ngi su ka dau bom la po si benai ka ajing shakri lo ya kumno munduna ya kan yo ko po ha mo ki pai ba ha ki te ki ro ki sinong he di kalung PC badong kam ban upgrade ka ban penbit penbiang ka ban khamtam dan ngila ban upgrade ka sa CC ban kalung ka juman toy ba kumakraw nang tagi nong sonsino aso mo ne kadang jekren ma nangadlang saudar gi sinong ko kan shift no hapo ni July kailong ni mula fi ka nakalyang ka department bagaikan bat DHS bat ki engineer di metro kilapan pau ba nakaliang gusong ki kila shim ki steps kata kalong bakin CEO ya ka MECL nama kadang ba building badang thamai building PC ba thamai ka ba kila dapsina ba ka jige kalong bakin palaban shift naka building barim sya ka building thamai kalong bakin palyo ay ka power connection din nakaliang jong DHS mene ula update pen pau sya kinong ilang sinong kabadi kinong sa ba MECL ka PC ka nakaliang health department kila ay kapisa sa MECL department walang kulang bakin set up yung transformer hak deka PC tinakalyang department kila move sa power department nangay pa po kini kindiyat smi kini si Teo nga kay MECL kan sali kam gubernong kam namar kani di kam gubernong kam ha kadang dito kam ban operationalize no ya kanika PC di kumakalong muta nakalyang department kila move sa kaman kala lihat bakala teman-teman suka MECL lalu kilaban ay kapaw connection bangangit ba very soon nak ni reporting idong kam ya ka PC bakalang fully operational tangay ba kani kanyat sa man na try nila yo ban shift no ay kani ka PC sa kabiling mutamay